Angivusele noma ngigabatene dihlukahlukene mina kwethu. Ngaphize nomuntu wakho. Nivile ile protocol, ethi nivile. Ngicela ungivusele noma ngigabatene wamake. Cha bengithi macane ukuthatha letulu idlala uneqa ovulile umuntu macembe kwazilijale. Ngisho ukuthi macembe nasi lesive singoyanga umswati namhla sitekulalela nawe sikhuluma ngosibabukisi foundation. Ngifuna ukubakhuthaza ubatshele ngomqoka abagcina imihambo wena amasiko ethu. Macembe ngosi. Ngiyabonga Nkunzwa. Mina bekunene angicala ukuthi ngithi imihambo namasiko athi imphansi tethu simaswati. Sisuka khashana le muva ngekhathi senkosi matalatana kanye ngoyelo tala inkosi ngwane. Emuva le nami ngengasathi ekhande sisikhathi. Kodwa ke indzaba imihambo namasiko kumele sathi ukuthi njalo nasivunula imvunulo behind us is the shadow yemadlodi ethu alenge emuva nakadzina. Kuze sibe kulelive lesingilo namuhla ngito phela timphansi kanye netimbi letala ngetikhathi takadzeni lele ngaleto tikhathi nami ngede ngatati. Kodwa nje imihambo namasiko imcoka kakhulu ngoba simaswati njengoba bashuta umthombeni lapha ukuthi satiwa ngawo wona lemihambo namasiko imvunulo imikhosi nalokho lokunye lokuhlukene. Ngisho lo ukuthi kumcoka ngoba silivela kangwane kuyasimaketha kusinika that feeling identification ukuthi cha lokho kuvuneka sombele ngeliswati ngidala nang evena kangwane evene nkosi umswati wesithathu. Lokunye nje lengakusho ukuthi imihambo namasiko alikusasa kuze solondolote namuhla sendela ukuthi nakusasa nebantu abethu bathi ukuthi itolo babe abevunula kaso baze bayowathi ngisho nabo bantu babo thina sesikhotheme encinci ngaleso sikhathi sekunele ingozi. Kodwa nje cha awunine bekunene awuvele bengikapreparish kusho ukuthi kodwa nje nami ngisita ngivela incwadi ukuthi enyangikhulumela Siyabonga bongosi. Naye ke lembo lebengisho ngebongosi. Liqiniso lithi umntwana utawutalwa ngamaqembe. Utawubhema kuloshawulo lungilo. Nganoma liva kahle. Noma umntwana utawutalwa ngamaqembe utawunatha kulesitiba lesicungekile lesingajungeki. An oasis that is undiluted. Angathi ngisakhuluma sona singisi. Ngisho ngoba maqembe nakubatali bakhe bathimisele ukuthi bamkhulise ngesiswati. Maqembe mina ngimangele ukuthi abengasabi nesiswati ahlale le-TV yonke malanga. Kodwa baba wakhe wadecide ukuthi maqembe ngizaba i-TV cha. Lakatakubukela kama lokukhuluma siswati nesizulu. Nangu maqembe namntu senza siswati. Iqiniso lesike bongosi manje ukutsho lisemandi kanje. Kusho ukuthi lelive la kangwane leli kusasa lenjani leliqhakazile. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.